салом бинандагони азиз заки ва ҳушманди телевизиони баҳористон, ин барномаи суҳбати рӯз аст ва тасмим гирифтем ки дар барномаи имрӯза вобаста ба ироаи паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбат намоем. Бо иродат ва садоқатмандӣ моро имрӯз ҳамроҳӣ мекунанд директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ Азизбек Боронов. Хушомадед. Мусаллам аст ки аз азал то ба имрӯз соҳаи маориф ва илм яке аз соҳаҳои калидӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва инро пешвои миллат дар ҳамаи баромадҳояшон зикр мекунанд. Аз ҷумла дар паёми навбатӣ низ маориф ва омӯзгорро меҳвари асосӣ дар самти донишомӯзии насли имрӯз маънӣ дод карданд. Мехостем суҳбатро аз ҳамин нуқта оғоз кунед. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳармасола паёми худро ба маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба мардуми шарифи Тоҷикистон ироа медорад ва маҳз дар паём ҳам мо мавқеъ ва мазалату мақоми муассисаҳои таълимӣ, мактабу маориф ва омӯзгорро махсус қайд мекунад. имсола паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат низ маҳз бо як таваҷҷӯҳи хоса ба мактабу маориф, дар бораи пешрафти мактабу маориф ва баландбардоштани сифати таҳсилот дар паём қайд гардида аст. ва ман ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки ҳамасола дар паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад мақому мазалату ҳамун вобаста ба фаъолияти кории худ, самти фаъолияти кории худ мавқеи худро дар ҳамин паём ёбад. Ин паём паёми раҳнамунсоз аст. Таҳлили бибинем, агар 30 соли гузаштаро баъзе мисолҳо қатъи ҷаноби олӣ пешниҳод мекунад ва 5 соларо таҳлил карда, 1 соли фаъолияти тамоми сохторҳои давлатиро дар соли 2022 зери таҳлил кашида бо самтҳои дар оянда чӣ корҳоро ба анҷом расонидан зарур аст дар ҳама самтҳо, чӣ дар иқтисод, дар сиёсат, дар илму маориф раҳнамоӣ месозад. Ташаккур, саломат бошед. Воқеан ҳам дуруст аст ки паёми пешвои миллат самтҳои дохил ва хориҷи кишварро ироа мекунад ё ки бознигарӣ мекунад ва барои 1 сол ва солҳои баъдӣ масъалагузорӣ мешавад. Дар паёми навбати пешвои миллат зикр карданд ки дар 31 соли соҳиби истиқлоли мамлакат 3430 муассисаи таълимӣ барои хонандагони хушзавқи ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шуд. акнун мехостем вобаста ба бунёдкорӣ ё ин ки бунёди муассисаҳои таълимӣ сухан гуфта бошед. Мо шоҳид ҳастем ки дар 5 солаи охир дар пойтахти мамлакат чандин муассисаҳои наву замонавӣ мавриди истифодаи сокинон, мавриди истифодаи хонандагон қарор дода шуд. Албатта ин таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат аст ба соҳаи маориф ки ҳама сола муассисаҳои нави таълимӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизотҳо сохта ба истифода дода мешаванд. Махсусан қайд карданд ки дар давоми соҳиби истиқлолӣ 3430 муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст ва дар қиёс агар бигирем дар 70 соли вуҷуд доштани замони шӯравӣ ҳамагӣ 3229 та муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд ва бине дар қиёс аз он 70 сол дида дар даврони соҳиби истиқлолӣ муассисаҳои таълимӣ зиёдтар сохта ба истифода дода шуда истодаанд. маҳз дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, дар ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ низ муассисаҳои нави таълимӣ сохта ба истифода дода мешаванд. ҷавобан ба ин ғамхориҳое ки пешвои муаззами миллат нисбат ба соҳаи маориф дорад, мо маорифчиёнро муаззаф мегардонад, вазифадор мегардонад ки сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои таълимӣ боло барем ва маҳз ҳамин омӯзгор дар меҳвари асосии баланд бардоштани сифати таълим қарор дорад ва таъкидам мекунанд ки маҳз
пешравии давлату миллат чи иқтисодиёт сиёсат ҳама паҳлӯҳо ин маҳз аз муориф вобастагӣ дорад ва мо муорифчиён вазифадор ҳастем ки ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳо сатҳу сифати дониши хонандагонро баланд бардошта хонандагоне омода созем ки дар оянда бо истифода аз техникаву технологияи навин ва ба наслҳои оянда чӣ тавре ки ҷаноби олӣ қайд мекунанд як мамлакати ободро мо бояд боқӣ гузорем. ташаккур, саломат бошед. воқеан ҳам имрӯз масъулияти омӯзгор аз солҳои пешин дида дучанд гардид масъулият ба омӯзгорон ва акнун омӯзгорони муҳтарами моро зарур аст ки чун шумо зикр кардед масъулиятшинос бошанд ва дониши муосирро ба насли имрӯз диҳанд. ва гузашта аз ин бояд зикр кунем ки дар баробари бунёду аз навсозӣ акнун шумо зикр кардед ки дар 70 соли замони гузашта 3229 муассисаи таълимӣ зиёд аст. дар ин баробар анамин муассисаҳои таълимӣ дорои шароити муосир мебошад. албатта ҳар як муассисаи наве ки сохта ба истифода дода мешавад бо кабинетҳои муҷаҳҳази таълимӣ таъмин карда мешаванд ва дар муассисаҳои таълимӣ аз компютерҳо тахтаҳои электронӣ кабинетҳои муҷаҳҳаз яъне ки кабинетҳои химия биология физика аз фанҳои дақиқ ки муҷаҳҳаз гардонида шуданд ва дар кабинетҳои химия маҳз лабораторияҳое фаъолият мекунанд ки аз маводҳои химиявӣ дар раванди дарсҳо омӯзгорон истифода мебаранд ва дар паёми соли гузашта ҷаноби олӣ рушди саноатро эълон карданд солҳои 2022-26 ва маҳз барои рушди саноат корхонаҳои саноатӣ сохта мешавад таҷҳизотҳои нав ворид карда мешавад ҳамаи ин таҷҳизотҳои наве ки ворид карда мешаванд барои истифодаи онҳо мутахассис зарур аст ва маҳз ин мутахассисҳо дар муассисаҳои таълимӣ омода карда мешаванд аз зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ баъд дар зинаи таҳсилоти олӣ. барои ҳаминам ба мо зарур аст ки мо хонандагонро дар донистани техникаву технология тарбия намоем ва омӯзгоронам муваззаф ҳастанд ки истифодаи техникаву технологияи навинро худашон дараҷаи олӣ дониста ба хонандагон донишҳои замонавӣ дода тавонанд. ташаккури зиёд, саломат бошед. шумо дуруст қайд кардед. пешвои миллат дар паёмашон бо як ҳавасмандӣ бо як ҷасорат бо як боварӣ такя кардан ба насли ояндасози миллат ва аз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷомеаи имрӯзи тоҷикистон даъват ба амал оварданд ки мо бояд амиқан ба насли имрӯз доништем чунки онҳо дар оянда тавонанд ки ин миллатро ин ватанро ба мисли имрӯза ва аз имрӯза дида зиёдтар ҳифз кунанд ва дар муаррифии фарҳанги миллӣ дар муаррифии намон арзишҳои миллӣ саҳмгузорӣ кунанд. акнун мехостем вобаста ба ҳавасмандкунии омӯзгорон суҳбат кунем. соҳаи маорифро чуноне ки зикр кардем пешвои миллат яке аз соҳаи калидӣ ва афзалиятнок мешуморанд ва бо ҳамин мақсад эълон доштанд ки аз 1 июли соли 2023 музди маоши кормандони соҳаи маориф 20% зиёд карда шавад. мехостем вобаста ба иқдоми навбати пешвои миллат дар ин самт суҳбат кунем. албатта ин иқдоми бисёр неку саривақтӣ аст. соли гузаштаам 20% маоши омӯзгорон баланд бардошта шуд ва ин соли дуюм аст ки пайҳам маоши омӯзгорон баланд бардошта мешавад ва ин албатта барои ҷалби омӯзгорон ба соҳа ва кӯмаке мешавад барои зисту зиндагонии омӯзгорон. мо аз ин иқдоми навини пешвои муаззами миллат миннатдор ҳастем ва боварии комил дорем ки ҳар як омӯзгор вазифадор мешавад ки дар фаъолияти кории худ боз ҳам беҳтару хубтар фаъолият намуда насли наврасро бо донишҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонад ва хонандагоне ки дар олимпиадаҳо иштирок мекунанд омӯзгороне ки дар озмунҳо иштирок мекунанд дар қадар озмунҳои зиёде ки дар соҳаи муориф эълон гардидааст ва хонандагону омӯзгороне ки иштирок мекунанд ва хонандагон ҳавасманд гардонида мешаванд. махсусан аз тарафи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ
با آموزگارانی که خوانندگانشان در المپیادهای جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان میگردند با مبلغ‌های پولی قدردانی کرده میشوند که این هم برای هوسمند گرداندن خود آموزگاران یک قدم‌های بسیار هم اقدام نیک است. این هم یک دلگرمی آموزگاران است. این هم برای سطح خوبی زندگانی آموزگاران است و آموزگاران کوشش میکنند که در سمت اجرای صلاحیت خود، در سمت اجرای مسئولیت کسبی خود باز هم کوشش کنند و چنانه که ذکر کردید شما خوانندگان را آماده کنند به المپیادهای فنی، خوانندگان را دانشی عمیق دهند و دانش خوانندگان را جوابگو به معیارهای بین المللی آماده سازند و معین کنند. تشکر. اکنون میخواستیم از پیام تا پیام شما صحبت کرده باشید. اگر شما اطلاع داشته باشید از سال 2001 عنعنه گردیده است و چون عنعنه پیشوای ملت برای یک سال و سالهای بعدی پیشنهاد میکنند پیام خود را برای تمام سمت‌های فعالیت کننده جمهوری تاجیکستان. از پیام تا پیام شما چی را درک کردید، چی را دریافت کردید؟ از نظر شما از پیام تا پیام تا کدام اندازه ساحه معارف و علم رشد کرد؟ در فعالیت کاری خود همین را درک کردم که البته در پیام گذشته که 20 ساله آموزش فنهای دقیق و ریاضی در ساحه معارف پیش بینی شده بود و ما اویدی این پیامی که پرزیدنت کشور گفتند برنامه دولتی قبول گردید و برنامه میان مهلت برای سالهای 2021 و 2025 تهیه گردید. از روی این نقشه چورابینی ها تهیه کرده در مؤسسه‌های تعلیمی بهره عملی گشتن همین آموزش فنهای دقیق ما کار و فعالیت کرده ایستادیم. این نقشه و برنامه های خود را تهیه کرده ایم و کوشش میکنیم که خوانندگان برای جلب خوانندگان به آموزش فنهای دقیق کار و فعالیت خود را در عمل تطبیق کرده ایستاده ایم. خودی همین سال هم از با رویه ها جدا کردن خوانندگان از طرف وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شد. اگر سالهای پیشین از صنف های 10 و 11 به رویه ها جدا کرده می شدن، این سال از صنف 7 خوانندگان به رویه ها جدا کرده می شوند. این هم مقصدش همین است که به رویه های طبیعی ریاضی بیشتر خوانندگان جلب کرده می شوند. میل و رغبت اونها زیادتر است و از روی این رویه ها که ساعت های تعلیمی در نقشه تعلیمی پیش بینی شده زیادتر است، خوانندگان جلب کرده می شوند که آموزش این فن ها درست به راه مانده شود. و البته باز در سمت همین اتحادیه های متدی که عمل میکنند در مؤسسه های تعلیمی در سمت همین فنهای دقیق فعالیت خود را درست به راه مانده هفته های فنی میگذرانند. در هفته های فنیشون جلب خوانندگان ویکترین ها میگذرانند و خوانندگان را بیشتر به آموزش فنهای دقیق جلب می نمایند و بهره بلند برداشتن صفت تحصیلات. همه وقت جناب عالی محترم مومنی رحمان تاکید و به تاکید در هر یک برآمدشون اویدی بلند برداشتن صفت تحصیلات تاکید میکنند. این مسئله نیز زیر دقت جدی دوام یک سال ما تحلیل ها گذراندیم و در مقایسه با سال گذشته دیدیم که اون تاکید هایی که شده ایستاده است و در مؤسسه های تعلیمی راهبریت را زیر نظارت گرفته است، صفت تحصیلات بالا رفته ایستاده است. نظر به سال گذشته این سال صفت تحصیلات بالا رفت و این سال پیام جناب عالی هم همین تاکید به بلند برداشتن صفت تحصیلات است. جناب عالی تاکید کردند که ما مکتب را به حیث بارگاه علم و دانش، سواد و معرفت، آموزگار را چون شخصی مفکوره ساز و تربیتگر نسل نورس اعتراف کرده ایم و محض همین نسل نورس دانشمند میتواند آینده دولت و ملت خود را پیش برد. تشکر. سلامت باشید. در سمت تشکیل اتحاد متدی شما سخن کردید، در سمت رشد فنهای دقیق ریاضی صحبت کردید و گمان میکنم که این در عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق طبیعت شناسی و ریاضی مساعدت میکند که در پیام های پیشین پیشوای ملت اعلان داشته بودند، تاکید داشته بودند. اکنون شما گفتید که آموزگار میتواند که خواننده را دانش مکمل دهد و مفکوره ساز و تربیتگر باشد.
من فکر میکنم که پیش از همه خود آموزگار تفکر او باید که ملی باشد، تفکر اون سالم و سازنده باشد و تفکری داشته باشد که برای زمانه سازی کردن در زمان امروز مساعدت کند و رقابت کرده توانند امروز آموزگاران ما در سطح جهانی با انمون دانش خوانندگان. البته درست قید کرده. البته باید که پیش از همه آموزگار باید که دانش مکمل و عمیق و دقیق داشته باشد و فن خود را داند، دوست دارد، خواننده را دوست دارد که به خوانندگان دانش عمیق را رسانده تواند. باید که از تکنیک و تکنولوژی نوین با بهره‌ور باشد و درس‌های آموزگار باید شوق‌آور باشند. خوانندگان با یک ذوق و شوق بلند به درس‌های آموزگاران حاضر شوند و پیش از همه ما خوانندگان را باز در روحیه وطن دوستی باید تربیت نماییم که محض این در پیام پیشوای معظم ملت نیز آمده است که باید ما نسل جوان را در روحیه وطن دوستی تربیت نماییم و محض من همین وطن دوستی و دوست داشتن وطن فرهنگ ملی میتواند برای رشد آینده دولت و ملت مساعدت نماید. تشکر زیاد، سلامت باشید. این پیام یک دستور و راهنمای معین است که طول یک سال ما از روی این عمل میکنیم و سالهای بعدی نیست و این مشخصات است برای تمامی سمت‌ها، از جمله فکر میکنم برای کارمندان ساحه معارف نیست. میخواستم گفته باشید که در سمت عملی سازی نکته های پیام کدام کارها را شما همچون مسئول یک مؤسسه تعلیمی به سامان رساندید که تا آخر سال 2023 باید که عمل کنه. ما نیز اطمینان داریم که این پیام همچون یک دستور، همچون یک راهنما همه روزه در روی میز ما قرار میگیرد و ما از روی آن عمل میکنیم. برای صحبت تشکر که اومدید به تلویزیون بهارستان و اندیشه هایتان را در زمینه ارائه پیام نوبتی پیشوای ملت ابراز داشتید و فکر میکنم که از صحبت شما جامعه امروزی تاجیکستان و معارفچیان مملکت بهره برداشتن و از روی این پیام سرنوشت سازی پیشوای ملت فعالیت میکنند. بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام سلسله برنامه صحبتی روز و امروز تصمیم گرفتیم و تا جای عملی گردید صحبتی ما در سمت پیام پیشوای ملت در ساحه معارف صحبت کردیم و اطمینان داریم، مقصد داریم که در برنامه‌های دیگر سمت‌هایی را که در پیام ذکر کرده شد سری آن صحبت کنیم و اندیشه کارشناسان را به شما بینندگان عزیز ارائه نماییم. انجام برنامه صحبتی روز است. خیر، تا نزدیکترین دیدار سلامت باشید.